روش باش خواندەکارên هێژا و دەلال ئانامێ وانەیە خۆیان بەردەوام بکەن وانەیە مەئیر و شارستانیە چینەیە شخوا ئەم دێ بەشی شارستانیە دەنێ مەبەری ئانا شارستانیە مسرێ مەبر بێجیهێ وێنال کوێ دەرێ دەکەوێ چی پێشکەتنێ هەندرێ وێنات هاتنە چێکردن بەرهەمێ گوت هەندرێ وێنات هاتنە ئافراندن ئۆ هەمژی باوەریە گوت هەندرێ مسرێ دێ لە پێشکەتە بوو باوەریە فراونیە و داوی دژی سەر حەزرەتی موسا سەکینین و چاوان هەمبەری فراون تێکۆشین لە دارخست ئانام دەرباسی وانەیە خۆ دەبن وانەیە ئەمە وەک مەگۆ شارستانیە چینەیە ئەمێ جێ هێوێنا دیار بکەن چین لە باشووری ڕۆژهەلاتی پارزەمینە ئاسیایی دکەوێ شخوا شینەیên herî mezin di nava Çînê de cihê xwe digirin di nava cîhanê de di hundirê Çînê de cihê xwe digirin û ji nêvî zêdetir jî xaka Çînê zozane û biçiyaya dorpêçkiriyê di çemên navdar jî di nava Çînê de dimeşin her du çemên zer û çemên şîn di nava Çînê de tên meşandin. Şixwe Çîn yek ji şaristaniyên herî kevne ê gotê diyarkirin gê berhemê wêna ji şaristaniyên de jî bêtir bû û him kembûna wêna jî gelekî kembû. Hestiyê mirovên deman pewlotîkê di hundirê wêna de li hemberî paytexta wêna Bekînê hatine dîtin. Ji xwe salên 4000 berî zayînê de çanda çandiniyê di hundirê wêna de li pêş dikeve li gorî lêkolîna bandora çanda ariyan li wana hatiyê kirin. Di salên 3000 berî zayînê de rêveberiya wêna rêveberiya Çînê tê sazkirin diriya împaratoriya de împaratorî di hundirê wêna de tê ava kirin bîst û dê qiral yan jî împarator vê şaristaniya desthiladariya xwe ser vê şaristaniya hanê de dikin. Şaristaniya Çînê ji xwe ji ber çi şaristaniyek navdar e û di nava cîhanê de ji ber gelek berhemên vê şaristaniyê got ji bo mirovahiyê manî heta dema menî anaka hene. Cara yekem di hundirê vê şaristaniyê de hevrêşin tê afirandin. Wek me got cara yekem di hundirê vê şaristaniyê de hevrêşim tê afirandin. Ev hevrêşima got hat afirandin jî bû wek bazirganîkê got Asya û Ewropa bi hevdû vê girê da û li hemê derê cîhanê hat belakirin heta Kuriya û Yabanê jî ev hevrêşimê hanê tê yani bazirganiya vê hevrêşim tê kirin. Ji xwe awaya wek yani bingehek bû ji vê şaristaniya wêna re ji xwe riya wêna jî riya hevrêşim heta wek ana jî xuyayî jer bi erebî dibên Tarîqil Herîr heta ana ewriya hanê wek me got Asya û Ewropa bi hevdû vê girê dide ev wek berhemekî gelekî got di hundirê Çînê de li pêş ketibû hebû. Ji ber van pêşketin û dewlemendiyê di hundirê Çînê de êrîş ji pergalên derdora wana gelekî bi ser wana de tên. Ev êrişê got bi ser wana de tên neçar dimînin got li hemberî van êrîşa tiştekî bikin. Tişta got dikin li hemberî van êrîşa sûra ava dikin. Sûrê Çînê ji xwe di nav her heft berhemên cîhanê ê navdar di cihê xwe digire sûrekî gelekî navdar e. Dirêjaya wêna 10450 kîlometreyê, bilindaya wêna 12 metre û firebûna wêna jî 5 metrin. Ji xwe di hundirê wêna de bi hezarê mirova jiyana xweşdestan e heta got ev sûrê hanê hatiye avakirin. Em ê ana berhemên ji xwe evaya jî wêneya Sûrê wênayê Sûrê Sînê bê çi rengî di wê demahanê de yanî 5000 salê vî Sûrê hanê qediyayî guhatî ava kirin wek me got nava heft berhemên navdar ê cîhanê de cihê xwe digire evaya jî wêneya wênayê. Ana berhemê Çînê berhemê Çînê kaxez cara yekem li Çînê hatiye çêkirin û xumav jî hatiye bikaranîn xumav ji xwe tê wata hebrê hatiye bikaranîn. Qalibê çapkirinê hatine çêkirin
بسوله جارایکی لچینه هاتیه بکارانین خو بسوله بهتری خوش بو بازرگانی تیب کارانین بو گو ریا خو ناس بکن بکیجان عالی و دمشن هنرا بورسلان و سرامیکا جی لچینه به پیش کتیم تو زبارود لور هاتیه آفراندن و شخوا دشاهی خوشی ده دام بکارانین برنج جارایکم لچینه هاتیه چاندن و هفریشم جی هاتی و دیتن شخوا مگو برهم آوینایی بنگهیم بو و اردک لی هاتنه کدی کرن اوانا وک برهمین چاندا چینینیان شین شهرستانیا چینه ام در باسی هشمندیات هندره چینه ده ام دبن هشمندیا چینه چین رامانا کنفوشیوس بکارتانین اوایا لپیش خستن شخوا امی سر کنفوشیوس بشتا باخفن امی بیجن بیت کی جان سالی ده شخوا اجدایک بوی کاری وینا چه بو چرنگی کار کریه ده سالین 551 حتی 400 و هفته و نها جیان کریه شخوا دناوا مالباته کی خزان ده بچوکایا خوا درباس کریه دما گوهنه کی مزن دبی کارمنده کی دندری حکومت ده کار دندری حکومت ده که پشتی وینا دما گو تشتین گو دندری وینا ده دبینه دبج کاری خوانی دندری حکومت ده دقاره و 16 سالا تفجر خواد نوا ملت دكي وشيرتا لملت دكي حتى جود جهيجي جودنا خواني داوي ملت قشي يعني وعيك نوا ملت وبشكتنا كي شيء دكي جودنا ويناي جو جهاي دي جود في حكومة دي خدمتها جلدة به يعني حكومة من الحالي خوا بشغل وقل قصة كولتي تندري وين عدبه دي في حكومة دي خدمتها جلدة به جبر بينا دما گو در دکوه و او رامان وینا لپیش دکوه و چاخی چینجی نوا شر و پفچونا دیه لوی داری او رامان وینا جه خود گره رامان وینا تی بلاف کرن شخوا بلافونا رامان وینا دیگلک دولت در دور اویجی تیم بلاف کرن وک کوریا وک یابان و در دور وینا شخوا چینجی اویا بنگاه وینا بو به ویرنگی هانه تی بلاف کرن ولو أنا مبدأوي دبي مخالن سرقة وأنا خمي بجرينن وأنا مش خم جوز تر شهرستانية چینه بو جه شهرستانية چینه مجو بالكوي دري دكابه تایبتیه وینا بچرنگی بون مگو تایبتیه وینا گو نیب خاکا وینا زوزانن او بچیا دور پیچ کرینه دیچه من افدار جد نوا وینا ده هبون شهرستانی که هری کم بو هفریشم جی دریا وینا ده هندری چینه ده هاتبو آفراندن و ریا وینای نافدار حتی وقت مامنی آنکا خویای ریا هفریشم یعنی جی طریق الحریر گو بعربی تی گوتن ام لسر برهمین چاندا شهرستانیا چینه جی ام ساکنین برهمی وینای نافدار گو حتی وقت آنکا جی او برهماناتین مشاندن و هنجی ام سر هشمندیا وینا ام آخفین به هشمندیا وینا بچرنگی بو ولو انا مبداوی دبه امی پرسه نرخاندنی چاره سر بکن چین لکوی داری جه دگره چین لباشوری روجلاتی پرزمین آسیای جه دگره چما شهرستانیا چینه دی جیهان ده بنابو دنگ بو جبر گلک بر همین شهرستانیا چینه گوش بوم روباهی من حتی اقدام آنا جبر بینا دنابا جیهان ده بنابو دنگ بو چما ایریش لسر شهرستانیا چینه دهاتن کرن جبر دولمندی گودهندری به شهرستانیا هانه ده پرگالین در دورا وینا ایریش دبرن بسر وینا ده شهرستانیا چینه کی جان هیل به پیش خسته بو رامانا کنفوشیوس به پیش خسته بو رامانا کنفوشیوس لسر بنگاها لسر چه بنگه آوا بویه لسر بنگاها ده بنگاها خود فلسفه که سنجیه ولو انا بداوي دبي حتى وانا يكده بمن خير وخشيه